Boigasa manganarengete siasa anena sorogongo rogusi oyo kulige karo kyobo jumbe kurwa sensemo yabo machoge chache meje county ya Kisii Abdara Matoke ligabori antobenseme yukumobwatsi likunyara gwikirania magendero ase county ya Kisii nase bunge yo omuriketo mirded mumanyi norobochi rwa senchira iyo bwikirano Obachori bwo mwaka oyo bono nigo bogenderete koba ang'ekigima abo ase abakubulia ebirogo ao bagenderete koralia eganga yabo ime yabo machoge chache oyo kubulia ekirogo kyobo bunge Abdala Matoke nagenderelia eganga yaye ime ya nyagenge asabaganya abamenyi gochora omurayi orachiko bakonya kemagenderero nabo igo komosira elioko irali bagalia Alpha Miruka na gokonya omu machoge kemagenderero Nonye tokorio borayi obo mwarigereri sana nande motie korigereria ebieni rigereria obong'aini nenkoro y'omonto eiwananire egekogera ebinto ebinge ebisaregete ase eng'encho omorai twachorete nomwoba. I have information, I have concrete information from one of the ministries that there is a funder from Netherlands alikuwa anataka kuja kujenga hospitali hapa Bomachoge Charge constituency, but then wamekosa mjumbe wa hapa kwenda kuzungumza na hao watu ili wakuje wafanye feasibility study. Na wewe ni mjumbe, umepewa nafasi, umepewa pesa ya serikali na kuna utaratibu wa kupeana hiyo pesa, lakini ikifika huko chini unafanya mambo yako ambao hata tuelewi segemnege, alafu unakuja naambia watu ati bwana asifiwe. Hiyo hatutokubali. Ase omuyego yo ara nigo abaganya abasaye gotatume kwa bobe chinga kechi chechikura. Young people, youth, you are being misused. Wacha kutumika kuleta fujo mahali popote. Unaambiwa ati nenda ufanye fujo kwa mkutano wa mtu fulani ili kusudi mkutano usiwe successful. This is a very successful meeting today. There is nobody who can scare us at our home. Chinga kiechecho nigo nere agikerie gekore giakorekana ewiki yaeta ase omoyega bwazimio la umoja ole koragwa na Raila Odinga ime ya Kisii na kogania abasaye gotwara amaskani. Munabebwa hapa munaenda kupigia wazee wakubwa kelele mwaramangana ababosongo moisonde abagaka bense bagambira abagotu bagambire at one time they were the darling of the people of Kisii County. Leo wanakuja tupiwa machupa ya maji kwa dayas kule Kisii. It was very saddening. Ilikuwa ni kitu kibaya. Hata kama wale wazee sasa nguvu zao zimeisha. We cannot allow that. We are going to condemn it with the strongest terms possible. Gingo ripotelea egeteseni Ndizi TV ilietaliane Mildred Momanyi.